Julita Julie agi ayamar mloria tegibil kora. Termela dengi terlima bagi nesto berilutum na kut makritrian retial live. Maluilo osong mi tia to betse program ra Kausischakl. Eri gibo mo ki welcome ra former minister ma Julie tira ko kokya karma mrela sales. Yang irma nga omo ngali tian mo bregel. Sure ko mamang bilang sumber ko mamang na declare mo ang arbam lobis. Hindi ka sabihin part ra Kausischakl. Yang kambes sa nga rasyabal ko nga nga urelo tira. Ra media lo tira ra government. Nga kamera nga Julita Jackson el moita temel pro mam in bisa da gil ko klomral was include yuli la government tergid. Hindi nga nga to klaro sa bidis ma. Manuel ka terul mas Manuel Odosong yung gusto yung mo Jackson ang balaw mo ulit wala mo bertiat ko. Okay, Ma'am Soler boray dung baswadal mesa Julie ma tina John Rigid. Anyway, direk malungil swabel mura trigel other arvelalo mesa sure gidim trigel ngara outside. El all time seldo mesra aurora belau en campaign amrael el mura other olvil ma direk el mura president. Mga kaswakal mamsada bira issue leng esa citizen rablu en partra right ra democracy rigid ma sa isku mga area somiu moldar sel mortigal leaders malbol implement leng sel toram rigelek ma se public servant ida public etira servant mangirilo tau tagagi del urumulira rablu bagagi del foral issue amal swakal bring up of course na motel at time do the south ding sokal multi bring up leng de mal close ra arunguk legumda so gagi del issue ak mo ko implementing ing taramal mo improve ra economy rigid direct mo ngila life for other ablu le mo ngila against al marail ma representation ra other ablu at direct mo sisi tigida kot number 1 ak maldiriga issue ral mal dagal bolla kara tablega tiagi del public housing. Public housing do ngalik masing housing program dial ngara private sector. Government tamrula apply tira lisa utma. So lang agagi del blalo mistira adal ngara low end man tigil adal sa afford del more regular mortgage program agagi del NDBP ma alubeng pangkara hawain guam. More agagi del blay matikay so lang may trill pay. So after so many years, as gubatamla pay a lot of money into the equity and so elmo blirir. Tida program mal kamera agwa maula the agwa men dia ka homeless. Ngari of course ngari homeless tira hindi dia ka a family lang araray leng ngari program government. Trigel ulta ngara apkularar kami mas ma yowela they intentionally don't wanna get into the program. Hindi program ngari agwa. Siya kakot. Number 2, aktirek maldiri ka emphasize ra adela apply a permit ra siobay, marwa EQPB, marwa cultural affairs, ma permit ra building doru lablay. Maldiri ka slow, ma adamal mo gurusil di mangir. We need to speed that up. Siya number 2. Number 3, akumdas when direct tel amori kwara gagi dele amendment ra constitution hindi aigal state tanamo giria del mastira klisi mandi tilo sig musengaral shobar sori label mora blurir as long and legal as long and comply with our constitution belau excuse me etamo implement mang other blurir di kahit betul tabay o siga al duril muter mora ka blurir eskum moringa industry ra blurir moringa jobs yegi mo incentive trigel ngalagay nga outside na matiga skill tir mo lubang sa sel equity lududir SL mera ay del state mo tekay eso lang emrula shobayo moktora blirir last but not least number 4 aktirek di bol mulgornik masi abelaw government tagilang area investment arm gid seduk masing sovereign wealth fund odo ala bagagi del ludodra investment arm gid el finance regel mokol project del el pua a small business ringi esel bod own means of production although the kirbelaw when yaga dil may for investor lo meskida tax ma se seludo del morar employee itira ma a line share igel glelaray ong ludo del maloto de morar kablurir igdang artiang e omrot artir nyak
namogigedel own a means of production through tegedul program Sovereign Wealth Fund. Lagi the full program will hopefully activo emphasize ay malakal makita batokol makrol bulu am lamo implement aula de bora Singapore ang swada lo mesa housing tir marolir ma rogul shobaya mal milmaral ang gagidel program ang arngir. We in Palau need to do the best we can reach our self potential gidel server other abalu. Kung da seguida mal mission ra government ma public servant. Hopefully tel senkyo el maral may bebira candidate amum da swaigang. As kum to spiang seu, I'll be happy to work with them. Le tegida kuk filter nga kaltora finance ma stock market ma tora housing. Digigide milte rul dil ma yoele ban besara temiu. Kami kora o desya on yun masinganya kora kami termul. So mi kumukirit ya subject ba? Ako ito sa selmer sa nira related to constitutional amendment. I see. Mestira aklisi igarbected states. Malpuksil ko di ruta abuluri. I see. Silbol wai segi din. Constitution about amendment le national sort of supersede state policies, right? I see. Malso bang wai segi ko ng lagi dali kada amendment in in what way will it be amended? Malungil question Tina. As you know, tial constitution gida basically tiang mirror after US Constitution. Gida mle barot tia. Akmal credit re imo rubag tlela James Madison. He wrote 90% of tial Constitution Amerigel. Lengem le adra la mal madengaya ayer rogul tora agal trilingukl Michael Rogul rights ra individual, Michael Rogul freedom ra shobal maral. Matigida provision sel constitution Amerigele mulwa se. I gel will identify klisi langara federal government awa defense ma monetary ma diplomacy ma ngare bebil al akumdas involve gagi dele national security. Aige ang ara federal. Anything beyond that, akroklela state. Digida, tina, muse, siguro mengi mitakli. Ibet malwase, aigel, rogul, well identify mo akroklela state, at the street, aigel leftover akroklela a national government. So, for example, as kumang, let's say, actives kama example, let's say, adra bilo, mag-ayang la sorirel, masawa na tokora, let's say, oil refinery, alubeng oil exploration. So lang lakal nguat akangera a national government. Hindi kas elmo tukoy say. As kung mga tukoy magukmera national government ngaya politics tirir etam ko tir. So at the end of the day, arung lir adrang ayangal mabilaw adimat. Lengrang hindi ka krisir. Ulak no kasi mergo gagil tora ka kaysay the strir ledang ngarang itina kama Julie Mayoel. Ako mi sa sel budget tegal state ta mga like $8 million a year maldi grants. Block grants mang mal crore chankra national government a budget ta dongaringi el maldi support ta welfare state. My God state das el magisa igana mirtir. Les kumang ta create a la mengira national government itirir, hindi mat. So, what's the use of having a state governor? What's the use of having the state legislature? Might as well just call him a mayor. It's di mo mayor margo mas staff margo program. Why say? Di magistrate. Di magistrate. Oy. Ulak no say namo gedel bay. Kayo wala man other all galam matay. Kilel la require amendment to constitution. Kayo pilalak mase. Ayer rogol tora shovay, libes tira state period. Di sila nga ramong tinay. Itial black run table breakdown. Let's say mulmul 75% tamora state program, 25% tamora state administration. Kaya amnar segit. Ang national government di bigyan ko gil kulun mo 50-50. El mo 75-25. Revolution mo elati adi kadiri dia ka
unless awate ligitra oreo automatically questioning mo kung ng national government kasi tiamo ora lavara mata. Unless hindi kasi Jeff McMillan, yeah. I see. Like we talk about the state's natural resources and, I and see. of course human resources. Uh-uh. And direkal masala public housing. Akul ko rin kasi illegal states le under Chef 6. Rule master plan na pek state. Either a master plan or ang state guidelines for development. Emlarigel for tangal lultoy lagi. Ngariya social, ngariya economic, ngariya environment, ngariya culture. Those were 4 pillars. Based na etyatilo na national government. Isa law. Mamdo makro omesiri ng malwerte lang kasi so if we were going to implement like a state master plan, how would they fit in with this overall scheme of states development? Because you're gonna need some human resources, and not only just human resources, but some qualified human resources to some extent. I see. Sige na pumunta sa Bacolod. I see. Because you're gonna need human bodies to actually run the show. Actually, the national government can continue providing a good service. It'll help a state. In other words, a state as el pasal rir, the national government mo supported it to make it a reality. In other words, they're not in collusion. They're conflict. By imong implement a support ra imong, complement ra imong. So I think they need to sort of jive with the national plan. Of course, malgiril. But I see what. Karang nga lilir by referendum. Luwasing agimol tra marijuana. Temela senator Medical marijuana. for medical purposes. Hindi ka sabihin lang alak ka ngayaw. Matubmal mlolavi all the way di one delegate taldo diagin. Hindi ako bolto ko siya tingin mo temlora referendum na pas. Yung ginalaw tumtum rin med mo lira. Hindi ka sabihin ulit din. Kasi ko man. Masay ba? Medical and recreational Yes, one now. I see. Ito na tingin mo sing tiyakar, adaktor yan nak mo. Trigal ruba ka belak masi. Gar. Di rakal mo pikesel maral kar. Te imo kan bada pikir. Makumlas lang. Ilangan nga imo rato hindi ka sa to la siya hindi to ko ideas. Tiagi del mlani na rupul bela. Ito marulang deswin mo, sendingin mo olvira ka mo. Siguro yung sisirikan friends ito. Mansumari na tewal delegate, tirir siya nung deswin rupul bela, hindi ako po. Letya, umuwet tiya gito, si tiya kami niya, bayong, lang mo kang ito, dapat tukat kanya. Kung na sige ako na argument. I see. Nga na ako siya ginili, ako masara. Ano ako na, opinion ako ginili, ito malmulo at ina. Opinion nila ka, kung connected mo na, ang neso kan di kita rin tukol ko rin ilwase. Government rin, perhaps sa TT government, at yung nakal enough, opinion, sufficient preparation or other relaw, mo min susungi, even though ka naman rural kirin. But so other law say, mobile sa el mo, about the mimok, for yung compacting sa el mo, di open na mo, kuwam sa ipal ang Hawaii maging US. Mong lo ay sen tigitan la mo ay sen. Elang ay complain. Lenga na dir ka kadarula. Hindi ka local pala silog na sira to ra family. At tigalos pa abe na terminology le kato kora mo branded and nga ka ko to chlora 14 na life. Baka ako kawa padula endra ak medal 3 alat. Maka telang maka 5. Pamosa. Kung 5. 5 is still big Still on pretty barang. good, yeah. Oo. And di, abelam na shrink ra to ra population. Kita di mamra le so arail. Eso del mo friend marula gel so at. And di gal other preparation no nga so ra adal wasang makarang omkertial min susungil kapalimenta. Makarang help yourself. Ako nguro nga kasi ng dim nakal enough mangtiadi free for all maseral open na
border di subtar adra uriura 1994 pol sabira adal mamrigel hindi ako rangal policy rang klel lolo nga sa orgi dal wasing makarang takar limos karbela mablul adar rogis it lo spare lasang makarang help yourself kaul ya karel balul mal so mal adar bela lileakla makarang mo lang sa ora ka sabel ngariar adang artial belaw lom alu ringi sabel ngariar top na makaranga family el top da tangara kora sound kora kalel kora dictatorship hindi I don't think so sab edalom dasul wise ko beyond Rigel already kada malapate mo ka Ang issue gid tatsugil ko prigil kita di meran mo. wise Kada to kasi ba everything else kada kada maral meri we're declining. wise Especially far-flung states. yes Amral suffering from out-migration. wise O lagi kam kir oriore nga blima nga jabra ka. At least nga ringi something for you to live on. Ka kira nga along nga orang bililyo earning like, you know, $3.75 an hour arala alu makal. You know, next thing you know, kahalekuk para Washington na kurang is $20 an hour. wise Tel ka-passport kita ko to Sicily, you can travel to Europe and America visa free. Like you say, Julie, di mo ka prepared yang. wise Mati ka dam marasel tilur alsel manglangi mitiyat da ora population lagi. Esa na malaw talila tina-reform tiyal government tergita lang. Tirkal kasin sergita. Amlo matikal wasay nga taradala ka nga Washington, mga Hawaii, pay sabi kalmong. Diya ka tomer, hindi ka special program lolo nga sila say. Makarang at care bela make sure nga niya other bela low bulur tial bulul la paral isa dal nuclear free pelu merkong makarang nga niya mong isip il nga siya luro kalmen makarang innovation. Care bela ulway gid happy. So, hindi ka makita bulong tiyan. Kasi ko na Julie din kaligay din mo ko. Put together. Mo kadawase. May ala suko mo kapi mo ngim tel di mo maldi mo. Lagi da ngal engela yora lil tela. Ya omsin da kita dim nakay. But aqua kit kasi ala lora tel kali di bol to ka population ngira atara. Which is happening. It's happening, yeah. Saya trend rin. Timis kami stat sige multo dira about 2 months ago. Tukura labor. Di tukura labor. 47%, 47% talaga belaw. 50 na overturned. 53% talaga model. Siya working force belaw. It's of chance. Masih na overturn kita di katas pilih. Siguro amne subject nga kami ko Puskati elim ko po at yung diswim kaya na kaji de ka dito dimlut karki der bela ang kwati ko sokal ko na tel bago sa dari ako masada tokora at tokor ong lao at tokora kla albay at tokora klabelaw makiibe ka mo sokal mo masada hindi ka marira haway tel di ka nomre telay standard lang yun first pack 2024 Vespa kam nari Hawaii magkadol mesa mesa ng YouTube pangalan legal nari. Hindi so dal sil timer at ko tabela mo tolora Pacific 1980. Semno mo ngedel el Festival of Pacific Arts sa Papua New Guinea. Third. En 1972 ngam lako tulul muul. Milori na suva en 1976 ang long rule time ang milori na New Zealand. Sige del time 1980 kita amlo ko rat pukto ko balatik sama kami mga nani 1980 kita amlo republic 81 masige dara ki ngari obran ma lukilay kem lor omara la alboto ba bandera masira for the first time since since takal egula sa banyo lama Amerika over let's say 100 years. Kita amlong el self time kita pan makasal other belaw. Hindi sige ring of setiaplo nga kamparal nga kamol other belaw. Siya ko tumlakrot today. Just to show the world that we have our flag. Ya bandera ngargi del
buila, mataw, mayangata. Ako two simple colors, meaning rin ako tumit mo la. Para ulmam lawa siya kita. Bandera nga kita dito matang level kul tal bandera. Akmal kol wan siya, wala itong ladi akal nga lang. Kadamle mering rarole la at ko ra school kadamla sa Panyol mo ka rogul blood di kel man misel masisi emerald. Etamle malas si mga makarang ato spea ang ngigal ang alet ang pertel bela moklung yolir. Kita mara school kita tel mo do ato am dikel ma to kasyaban. Akmal ko tiya gitele ang 1980 ko telmong abelam na radial. Kadam radial lalmong Talbuil tibus. al nga radial lalmong black captain radial dial legal micro spirit tamlo amle captain Jan orong amlol me captain ese ko to kap to kain selbelu en ketengilom kalalmong en yeteng me o ema akmal ko segi lang clock to telela ay kagi dal idakadil kuk to kora ka rule matokora school matokora sports dira clock to tel tek ibelaw tek ibelu ito bang mang marangal ka mara baby kita marangke kay tapto dal mora marigel angger edi ako lak sige dal rengar belaw mang kalamaran mo kasay man suwa karungut se blam dali se de kalugil bo malbol Dahil ko nagitigal maredalet. Kasing makarang at reverse trend. Makarang at reverse trend. Silva marko nagitigal. Reversing the trend is gonna be an uphill battle. Kodol nga sa ala po tungkol po. Hindi alak na start rin ilangi. Modiakan mo. Ngaraykel mususirar nga adam telmutay. Ikilala si ngara ngaykel pera akan mutin. Oy kay kita maklot. Makwading mul merita sige dara kita 2004 ya belam le hostra 9 festival. Mang akpul mo antin eril mga mokertel mel atulot tel merbelaw yan ata lukili am na radial lelme. Mokteget ya se komla radial lelme blumam makin radial lelebo. Baya ata Solomon Island am lo sorry matadira kalkuk ni radial le. Obantiril mera belam. Mang kadamalo ko letel to kora arts adira ka makro economic impact mang culture man to kora social makado ko na active of the whole mercer por ay duling plot tira nga bora tasbas adol mo bertial to kora aklebelar gid nga kay multimocracy Kangoro dia ka kora dikem gidel tel subject ang kal Ministerio ko klubora Jackson. Tila malklabel kul. At manal me malat kara okurula la luwal kara pelaw. Lii pelaw. Palawan nesergib. At malat lo asay. Kita di kada matitur asay. Hindi kung da siya kadam na obriw sa dasura nga parata. Mukada ko rawa da play mit maset. Tirakalngal kada di kel sa eden. To influence actor di ka sa pedal makara hindi kita ngatya kita amla grow up in some traditional way sira dam kakarin metlo ay kan lulungan arab ni tulungan ma aludru la kudula reng sat koy hindi na kala matitur hindi na kala ng to koy English oy to baby talk la hindi tumeski da ado daira kladal gidam dangel wase ko oring ya un makada we are what we are today to kon wai gid lerun makaro gida am leuter ko klad dim lakal polola ka less security tamna sumulal ada complete say gida semal so alwal wal so kad mangitak kargil litak wase Dultoy ra, igel do ngel klibe la. Ito karon ra ngal ka betel bel wala kita nesodel mo independent. Nga ko tan mer nga suli ra tirgarwa. At betul ma dapat maru tirgan na ratiti. Emro ko mo sit from the trust territory government. Ko to appreciate the sige the movement terti. Let nga niya sensor nga kalwase feel always sel. Kumamam la yu ochi.
Other way out. Other belaw, matira amle kora well kora discriminate pero hindi ka rin not feel small. I felt I was okay the whole time. Oh. Bravo. Yeah, malungil. Marat ko, in the modern society, the biggest challenge is to maintain a culture, a language. Yes. However, dramatic mo say, two areas sa Maldo maintain a perpetuate the culture. The number, of course, a language, like I said. And number two, arts. The arts speak about who we are. Sa tiyal nga background rin. Kaya kami remember, arogol taxi remote oriora amle village jeeps. Ito di forever legends of Palau. Remember. Oo. Magarogol. Why say? Magarogol stamare sa na bong. Ito arter belaw. I see. Lari talaga total bay. Kasi tur al selling mangilar mo tulo sa art. Mang ginadal mo to bring back the arter belaw. You bring back the art, you bring back the culture. You strengthen the culture. Hakamal unique experience na kay Camille. Pero lang akadim le faba rin kay Morayap. Esek Morayap that was 1962. Ada madir go sakar mardil o riut. Language tiramal preserved. Mga kamura school, aktirik mo sakar mura school ang article mo different from them. Hindi, in the meantime, makilo sa ilo spirit mo rin kay Julie Mas Maski the sense of identity. Makakuram lo identify kal adrayap hindi hapil islander. Not necessarily yapis but an islander. Leng sel gukpol kora you ende maluktok dak ligid. Mal mo appreciate. Me summertime at kilunga lakal mas mga way sa story rawa. O di grayda balwo mauwa o balutra kay baluot taaw everything went through dimlaka nothing was preserved, you know. Hindi, you know, it gives you a sense of culture identity. Hindi, of course young generation na marin hold on to the ancient culture as kuma the need to maintain a career some kind of livelihood mga riyang will income rakaw. It's a challenge. And like I say, bring back the artworks, allow and maintain the culture through language. That's when we need to keep going on. Ella Jackson ang dirang maklotutira arts akda albay arts. Brother kita nga left pa right. Yeah, arts, music, which I got the proof of the Amerika mal impose sa curriculum. Kaya ako nga kung activate the left the creative brain, kung awal ko the logic brain, mo the logic brain kita amda sarwala engineering mga so if both brain or tablong, and kung kita tial mamle adara ikal to rural creative works, ikal ba kita or engineering work. I see. So sekit sel ngaringil mlaringi edi kan actually ngaringil elang, so why can't we use a computer designer wa omoa alma masay mga rangli mo milaro lela active lo kortil ay gidling. It's important to mention Kung tayo ko tangat lang generation kita dirga ngaringi leng sira da magagray especially age gite because mo rabain mo subul mo chacha, you know, el alchil sa mereka mo rabain mo subul mo meloy mla overtune system ela ko bo wala tial mo subul mo meloy kum titul meloy yang nga kasi ra fest bagak mlara medibus il mlara huiripi en ko nga ka Randy yo ase angko telaklo agi mo grand opening ra makulme siringira per top dra live stream ra YouTube pertian ra potto kana gel dilo perse diga katal question you know makwasi hindi kal gila di mall alter gila ka practice gila nga ka mal happy o ay gaul I have a experience ra minister mle soal mo tumle appointingin mo minister of cultural affairs makko through ra profile she never did anything else
Kay kita ralangat kay kita ideas. Kita tiyan ngun mestiam na mo sa madrangil argile. Langot do mo sigil. Se ulgom kamaran mo dia kalat mo ko. Let me tell you that. Kasi Arreklada anorguda dile imot ko. Siya langot do bukul bela. Mase you know. Kaya naman mo to army bilis na to ko American. That's a very interesting subject. Underwood. Underwood, that was it. Another ko mo ko army bilis na to ko American 1960s. Mong maran me okay taxi driver asi. Ko mo dura army bilis ko mo dura. Mo to American sit down. Mas say a trendra big society overtuna mind rin. Mang mubilan mo ko ka maintain tiale tianga dalusir ngi. Ya kung tasyo ko tum dalusir aklo. Ang kamal remember na kasi game ka real buy ka sumarihan ni mo rawa all day. Ito mo sa sakit lo si ruba ko sa sakit. El ang ka sumarihan mo ra para ba pera nalget. Subulo matato sulo sa kana ruwa ginay sa matio. It's just Gumilan mo dir ko rek dengi. I see. Batial mo na Hawaii ang wila Hawaii state American mo exposure yak man ni club. Tokol nga ro all over the world hamlo appreciate it. Dimlegi mo appreciate it. Ya kung das ang gida del keep persigid degree of interest. Mandiya ka vidra. I see. Tulungan din. I see. Siya kita ko ramya sa kalduli dili nga sa last duli ke pura subject ng iran mas. Hindi active mo ko take it din kal ngarangi. I guess we can Jackson, we can talk about the politics of culture. Because ang kinal nga niya umarred ang oratela palu engya ngilay gaji del creativity to ka rule matuang ral malain. So I've talked a lot about basado the politics of culture. Tila ka do planning hawak masado ng lawase. Then let's go man later and then kami politics of culture. So even today still hindi ka nga politics of culture. Hindi magrado ko the CCE mal polo bagkel tialo rurta. Maka na masada igal blang mol ko na to ko permits public housing marang ay ka parte tel overall kamo denominator a society. So let me just make one more comment. You talked about politics of culture. There's also a term called economics of culture. yes. Yes. So if we talk about a single issue, as kumakawa moktora building, hotel, some kind of public, as kumang ngaring artwork ringiya urban design ringiya fitra culture belaw, magagid architecture belaw, ma art belaw, government tigil mesti incentive. Tigil tira tax break. Yeah. Matira retail building, domis ringing ngaring artwork belaw. For example, tale. Something. Commercial Capitol building dabo ngaring gele. Dalar roka ngaringi, may gele kim, something like that. Manja ka dito maktora, public building is already sterile, Put some cultural art in there in exchange for some kind of economic incentive. So let me just kind of bring two issues that kamla. Ako tategi dal mol ko ringira, ela ang kong ngariya 1% law, which is ngaringira Hawaii, pepira balu. There 1% law hulwasi al sukumang any public building al modo or mola 1% to sell baset let's say one stop shop for example. 1% to sell baset to sell no amo mo si sell blay. Rolela arts malube rablur belaw. Malubeng Miguel Bakaray raarang whatever mam sir tial blay. Ano ganultas? Second seruli mang are others that's what I'm saying, culture, politics of culture and economics of culture. Because you're covering the whole gamut of that. Mang mongilab-lab little why say plus overall silang komesa artwork. Amasa uduspira belaw wherever you are. Oh, I see. And let me just mention our capital. Let me mention our capital. Sel capital ang ulmang mloria kele CL CGL ni Rakilso. Okay. Ya CGL ni Rakilso ang approach nga Marco Rabitrali. Ilmulo say hindi kami tinabem si Crolele self judicial building judiciary pol nga riya ko ra si rebelal nga ringi lengmal ko ra modern western European structure. Magiyo ko ra rule proposal ko ba mungumsa.
kung kasi nga kung nga klisi kala judicial building. So we gave him that. And then at same time sila il firm out of Honolulu kusem tidira kan mermulur teliga kan pakro I think. I see. Batir ka nga mlome setial kuk blal designer ngil mora. Emor ko setial ngil kirel mora executive malisili building. No part of the building. Part of building. So tadira kan mem tamal ko kama makukmal we have submitted our proposal ngara mo ngara designer tiang ngara motif amorang-arang ngara motif amorang-arang base ay kal motif ngara sila may. Oh, okay. So sige daw ulma. Ulma capital wise. Ulma. Le original. Ulma velero. Umelaw daw. Ulma kal sitya and I sige dal porga ceremony mo mobile mo ingil sitya narse. Nga kanya niya say tina we made it. Yeah. Malwa sige. Kasi Manongilar. Kasi imagine na dil bol wise sige dala ka kwadisan. Siya ulma di mal attract turista mo. Hindi rin kami masala rin doon lang nga background at kiyang. Hindi ba nga village at Rehuher-Marugg? Yes. Sabi na yung amo. Kaya kita maas marubak mo uriw tal amo to orbita. So sige daw so kay kwan. Kumam sa uli, umaral wasing. Bato ka tukol gidel Kausischakl mi. I see. Mang tidak imo na tol gumda sa kaduguk. Tapto ka na ba mo rangin din di ka Kausischakl mi. Mang thanks for the idea. Kau kebora na so am sa tani. Tigita Marco the circle was say baby that time malum single time nganya to give a blaming al attitude and butula leadership throughout the time. Kita dia we're not active enough kita al-adra balur belaw. Lendir ka nga niya ikel lorra ka tarikid o ay nga ka Julita Julie Tellei malyo nakati ka title nga makmodo or again karang ay kaya kita ikel nga niya ora ka tarikid hindi ka enough community me ka naktak meron kong eural kirel selsa akte ka I guess I can say I can proudly say was because of that ka ngahamang ka maura agim let medwetel aldo do say patam name ang reure yung ila school at mga hindi ngara ka marunong ilgilat yan ba mang ngulgiw say kita ki mali imol ka mo sa lobby sa PRI ang Palau Resource Institute. Tignan din namin mela. Tignan nga rin mela. Okay, say kita. Kaya doon ba ka nakakalisil. Mangkoram nomrela isam le ngaria adalun kerenero am lo kim lo het peringil marura kantak tastadi makimom dangen waser belua marupa kan ngar kera wase kira ko to scientist kira ngar marura ni hindi long story short ratelo ko ko ni mulgi usay mulblor niya tinggal niya maramang kalit chakpok mata noy doong malmuto kapag other people sorry John like-minded people why kid alam mo ka mama ka definer ka mama ki ka ayaw rin magiwa say malungil idea hindi kikuratir ka definer ka hindi together with that spirit agim not matter 10 people start a Palau Conservation Society. Now we can say the rest is history. 30 years, 27 years. 30 years. 30 years this year. No, talaga yun ang lari ako na kaya orang kamam ng sige the dranger clay belaw who was saying tell me what we gotta do something. At that time namo clock consciousness adult talk the school mal concern na environment may government na to malala na to na environment sel loro lang ran dim nakalsan dim na sa strong dim naka environmental protection while it was not that strong the kartik na there titim ko do tas whoever I met tell us what to do mga start to say it meron ko ng nangan niya Rehuher-Marugg tel consciousness raising rebela at tigyan matakten mo ko at tigigit mang selkot tel ko na as of beside the PCS next step amle siyapan mamrikel amle sorry
lobat tial Pikrik. Ser tial Pikrik am ne kilong mora Philippines, kilong mora Indonesia. Abela adirek nebay for it, and thanks to the Palau, the Nature Conservancy. Direk nartiang masa ikay gidlureri tingal telal ko radical el asmarupak mang me at makin mora ulbira kanulaw. Okay. Meron kang korat telibel betul maakas siya pala malakol melwasay. Akay omdong Somi Utial Research Center. What's the leadership saying? So, make a long story short, I think all 10 founders of PCS, we worked at the House of Delegates. Mag-iimlong araw era 9, era sila start. Iwa malingari niya, tenal ang Arsenia, Amarela, Speaker Ignacio Anastasio, ko amal ang sigurito. Albertiga 10 pairs of eyes, masarili magkakura. Ay, gokil nga nga nga. Dahil malolagit tersel passage ra Congress, tersel Malayra, Palau International Coral Reef and Merbelaw. Wal nga rin official, tingin nga Belaw, maraming Merbelaw. Well, the rest is history, it's here. Kadamera nga sulit la Nature Conservancy, nangyari la Nature Conservancy, Lori Foreman. Hindi amla siya pala panik, wala na, Jack Cook. Kasi what's going on? Atay amdo Belaw, asawal piyak. Say after I give her a house until of the resolution, and then the rest, of course, I can steps in make sure and take it. Malugil. Pamasalit lagi de Julie, of course, nakastudent na history. Mang akoralot kia temelawa Susan B. Anthony. O mle March sabi nga rat masi women have a right to vote. Wow. Universal suffrage. Mol di bilway sel mol atrol mol alla. You know. Wang agi dile itawa Martin Luther le King and Sorira as civil rights. But March sabi nga rat masi we demand America to live according to its creed, that all men are created equal. Mang malakmala praise ko mil terung leng. Ibang karuba kam direk sir ko temegel adeng direk le fight masi Palau has to be independent on its own. Manggira amral kura. Kami sa history gid and why mlani a dream gid. We didn't know how to do it. Jaka budget gid. Di kita kura dil si Socrata we learned to swim. And history was made that way. You know, look at the kura di take all this turn and Siga bago mo to eventually namot to kaya we listen more young generation. If you believe in something, don't give up and make enough noise. Make some noise. Exactly. Kami part 3 di kam ko. We were part 3 mang tamlo kodong arkawa mara TLPR ano Palau Rodil Institute. Like Merdil. We started it. Kamamya marura a socio-economic survey na compact road. Ayun ang survey throughout Palau KPNCC cable we set club sige aki tirak bang laral aki mo kalay kale chip mo lang art maul throughout Palau. I see. Aki interview and then we put together sige damlo part EIS. Like piara ba barura sige dal socio-economic component teringi and makim sapit teringi makidim natel officer mamle behind the courthouse. Aki uriol mo club sale mo just to do it. Burning the midnight oil. We were burning the midnight oil. So, ako daw ba sa yagi di aki remember aki borong artmay ito rabi o sa kachiro di maka. Aki maki itibring ya ka level ko amla mo hitaya nga. Mo sa tina kambya nga rapalu ingari abay mal madela pal Ibaral mera abalu mera bay. Lang mga tekatate der dile. Yung mga lertel kaya karel Jeep Suzuki. Anti akam mas termula pentor ko amlo ko amlet ngari resultan. Aki maral I mean we were not our life and our dedication was actually we didn't think about that. We can walk if worse comes to worse. So acting mo sige dal meleng mo ati sige dal rengal akora cohesiveness. Kita ra other bela ul selbol
makaranging kadamiki silang sila 2004 festival en yarubukula kalpek state tong kamloria sister country pang pekl kalpela ro kaya melki silang todo lelbela so I just Ya mal lo marar kami. Ending ngaringi au de swegel go meseringi. Kutul mood mal somalia ringi. For some reason kadam na drift back and mora mora. Leng kudukti nga kaswa kal gusto mora to kora balatik. Blarinya left, mau right. Whatever we do, blarinya left, mau right. Ada debate. Mol. True, kasi ilang nga family versus another family. El mol, el akadanga na well. Ala ko gusto yung bring ka ura. You know, ako that's why kay gidil to ka ulm gidil malgoy. I see. Gidil di ka di itya bitang ita pora bitang. I see. Gidil murula ro kulto ko lo tirakra. Akli bela orgid. Guided by the law. Kung ba sigita atol importante ne. El andi nga ka o mesirgidra tukora politics. Namo di ka dal interest ta tukora politics bela. Ang iwan, sila rurtay doon nga maelya. Nga ka, di ka rin, a few years hindi, sual mo niya magmatang iwan. Sila doon, family rin kita doon nga iwas ome, hindi ako bor sila blad, tulaban mo rin galbita. Hali, attention, akmal klo. Ilang mula niya siyang kiyong iwan last month. 7 nagingan, 6 sa candidate, hindi ka sual, brad. Something is drifting away. Natukura, politics, you know, in 7 na slot, 6 sa ura. Betul no sigla right in al time dir ka sa mo trok ling right in ada ka kasi mo sa iso dia. Akti sen mo lor niya ko ul makura di matrok ti gid tokora culture. Gegidile Underwood. Adilo rugul bela kasi. Kita man lo focus too much, mamla mo dia ka that place. For economic purposes, ekonomi mo base. place versus base. Okay, mas. Kita alsil sa base, hindi kasi the place. Ada Amerika di omis na tabi ito mabulwa di akli sigit. Hindi ulgo mong ko bakal mora 20-25 years ago. Ada Amerika di bakal sa bulwa tamil sigit. Lagi kita di tour Amerika mora nuclear. I see. Belum ada lagi, you know. Makumdas yung ay gaigid experience ra wai gamiu ma history wala kire del repeat ya kasi sa karngile ali der si wala ko may sining mall drifted mo na dibita ya oitya bita timon mari segil Yeah. nga kadi so kal titulia que grelo de sweg kire el udior ra PTSD nga kamalun le partra dimlak parte tel udior akmle e falor olbira kalular alo sa pergid mdir kebelar PTSD state by state, kami team Israel, mama, ang artiya may report to bila tingir mga ya last week nara Philippine may makureng sa president Ramon al interviewing ang mga media. Mangwal dila to ko gumdas hindi nakatan mo sa karngil was tial PGST ungir ramplol ko bali kitram ka kanil ko bali. You know, makmlo mega small research. Ila for example, al sukuma asa o makit. Mula makatingil ang main mora sil magit ng SR. At the end of the day, hindi mo trafotin. May gensik sa either ng lumaws. Malumang bukalira ang belbabi. Tuwa kong bali al sukumang maaral luil si Dosya. Yung main mo tra 8. And report tayo dim na mo tra governmentary funding. Tax. Ako mas sinaktir na sila. Ang maklong kong bali, niyula inventory ringi, ma-expense ringi, ma-donation ringi, ma-get spoil clear. Ano dagi, awaisin mo na government, luwas ya ikak, pilaar di kaya lamot na raw. Ma-government reimburse ringi sila. You know? Ako ra o kaya information on mo ya diya ka adro ulmo maklir siya imol clone news ram legal President Trump ablulong Twitter ringira awo ko bali hindi harasyon 100 ka right why mleo netra lang ara $1 billion around ram legal
mataksel ako kaya taksel. Kora di ngul mo rin siya ng sakal mo pursue ngil tukol mo other orbi ko siya tiya ko mle matangel wasing amaklol kong balya benefit niya am kaya ya. Ito ko dulo rin siya niya wasing di 10% increase. Sel dengura. Ya ako rin sa former president wasing di hati alam na mo 2%. Lenten mamogering ima o meron nga long enten mamogering. Mga isang neto dala ilan siya dala something like that. Makumdas yung girira other orbira kalulaw lorura ngiril toil body involved ringar bulu ngiril kot ang mongil subel. Number 2 mongil subel. Makumdas we were drifted to issue alsil siyang by more issue or sinalot track. Neng akalida mong low tax, personal belongings sa gito mong low tax, Service. services mong low tax mo. Mental ablawin di kita kakurusi. I just need to have some answers sa maulak prira. Hindi ako nang answer rin. Yung itra ko mo at yung siya mangkal minister magaling. It's an issue. Other people are facing it also. The tax system has so many moving parts. For one person to really give a full-blown assessment and tergiban maringil. My opinion niya, muatara CPR akwa mang USLMA, elbaski the assessment of the tax system. Is it really benefiting the people? Yeah. Is the government getting what it's supposed to get? Is it helping the private sector develop? Is it giving the incentive to the investors? Kaya kita question na kita sa CPA firm, but maski the impartial and third-party opinion based on And experts. affect nila consumers. Exactly. Yeah, that's the Dandan nga lang, kita sinabok to sa dringi itik masi. O hindi aktiya nga you pay your tax and you deduct as you go down the line. Di tiya nga di 10% across the board. To me, it's like more like a sales tax. Kung nga research masi, if it quacks like a duck, it must be a duck. Oo, as kung magpuno sa 10% on pera a retail store, well, you can call it a PGST or call it a VAT, but when I look at it, it still smells like a sales tax. O alam mo, paying at a retail. So, again, without really being negative to the president, mas staff ringi marada a revenue tax, kasi, well, arada loading nga araw rin. May invest some money, it was get a third-party opinion. Yes. And like you said, Julie, get other walawa, ora tilul governmental. Ito ka Marcel. All the dingar tao so kada det pura accent. Oy, we need some kind of a third party opinion. Tagi the tax le at kurang bigay mas the power to tax is the power to destroy. We need to be very careful with the tax system. Sila opinion nga ka Republican. Republicans means support the business, lower the taxes, strong military, and equality to all races in America. Hindi ako Democrat and sort of big government and big taxes and big spending. No. Ako Republican. Okay. Anyway, Ma'am Sao. Yeah, well, I'm neither. You're a Palawan. Nga ka aktel matya PGST. So Palau goods and services tax. So my other question na kasi a service is it the role of government to serve the public? And get tax. And then so I'm not a financial person. I'm just a reader. I see. And so my question na kasi lang mesa ako kasi government ang turn around it was the services. So sida soklo gering if that's the silver messing on the BGST because the services is being taxed. And if that's the majority or other bela si surba tax nga services that I do the government get tax the what kind of services then amo Equated to expensive. I see. Exactly. Ikaw mas hindi ka kurang. Siyempre din. Tinal na siya. Ako na, all along ya, kung das ba say,
sila nga niya tukol kurabe isal to PGST. A lot of people like Mr. Jackson, other business, mang fluent at ko tax ma business. The rest adal rebelaw, katosis agilra, gira dal sa pedal basay, o tiyang mga naklunyolel, tiyang mga kantil. Ako nasasay kita, olol mo song senior leadership rebelaw. Pwede po na rin hearing, o para hearing ito na fable attend the hearing. Okay. Sige na kung masaril close ng sila leadership, kita other belaw, kita trust na leadership, kita katong ko raw ng trust na rubak. Kami wala arabalun, hindi ka itong tokor kami. Kung nasa, I bet you, sige na tele-tele, kata trust na tila kang, I hope na nga other all below, Mr. Tiang, let's say kita trusting a leadership. Siya po rin nalgiral ng artir. Giril, maring alam das, giril, di kalsiin mungil miiway at klabasay. At sumnga niya, maklabal ko legislation, naldi ka palungil study, yung das will pass. Okay. Isa kita, giril, naldimen, dari at rablo. Maala ka kato, kumuto mo organize sa PRI, kaya kita le, coral reef. Ala ka mas public sector, private sector, di at, ako kumamasanin mo, o di member ni tat mala 50,000 per kal ruba ke di kal si ilong maros di kal si ilong dur ako na sigiril na leadership accountability na may kahit Kuman sulang ang terong yung Saula Jackson. Kung dasang gukmle interesting in our ila. Ito kay gil subject usually hindi agim touch na kama mableon di ruba kang ngatiyang. So sila to ko na Facebook kung dasang mal clever orgi that should be in us all the time. Hindi ka giril debate, giril subject. Bring us will bring it up. Tial program ko nga nga ala next 10 minutes ra sen. Dol giril wasing lightning hours. Shell some subject mo. I'm going to give you 3 minutes. Shell some subject ala ko dul sa mal tingin marablim whatever. We'll give it to you for now. Makmamuor ngil al Julie. Yes pa. Ano ko mo ra Mr. Jackson. Nakamal so ka democracy. So ka len correct sa ngayas kal other belaw. Giremal ko ngayon giremal di ako madaktol do di asoam. Mora ngidil tang anti ka to kiwat ko ra respect ma will da to mga ano ka to nga kadang tamlet tangaran ya so kan mo da to rin di ko ra madaktor ngel rubang ngel maas makara nga po ko approach ni kung nasa gira mo sa triangle karbela mo di kal madaktal malakot tikingir mora parents mora teachers mora buhay sige na ila develop a courage gid tiya balwad ti hangot al memsap akra padur bela di talki. Thank you very much. ang sakal mo sa to ko ra kidel mlamo o dera kan mo den o dera ka do mlamo ko market makadamla retire. Mdangel wasebek buila tigen nogol marital ang aratal tilal may aldat matangil ada maritire amal ultuira social security ma pension. Mang sakal madulise borado nga ma Jackson na dihan naranga. Selul ko nga tulir accountability. Lengan nila la mangkilala mga taklet al mal mo sa segi dele lagi daw tulay gal iloy tateme doloriol kirela government nga luriol em narita lang nagumtak nga rin mo na magkita ki agarwa misema alda tu mga kiril make sure wasembe clearul Sunday pektal every month 2 weeks SS ma pension mang ginadol kita at olbira lula se may mapisem mo mesrala ngani ako ramlam ko smokle tikal retire sel kimlot mage ko atadu amalol du telul taswa se memel also ela olbira lula ngulo yara apache trapek kadra all part tel budget
Alborga udot madya kandi itis tangarala ang brodeng ilwase. Kudo may sering ilwase nga sang saudo ta. Memdo karat kire. Sige ta sa kaltulin. Okay. Ya kaka, like ni rakat tiagi, basic tiagi the news sa ulat pilut tial may. Tial news sa palwa si Palau government da mura IMF. Kami titik mas kami basta mas tagira to compensation ma employment. Mal otgia government together wise. However, waron they included a tax as well. The tial tax is not gonna go away soon. Ya kumisingin na mo political football. Tama sebergil mo, sebergil may. Ada blua in between for tial tun budulge, you know. It's still around reng tial tax is still big. Mang akti orgitra senators ma even president ba si kami tial la askra IMF in May. While they're here, included the tax. Give us a opinion, third party opinion mas tiang ngira ada blue. Tiang balamal tra economy kamam, ang fair mo ra government, ngira foreign investor, kada budulge. Kasi kita niya mo, tapos lang the sweat, mang hindi ka dito, the border coffee shop, ay dubuk to met abadal mo ngayon. Let's hear from a professional. IMF pangarakla IMF. International Monetary Fund. Diyak ako urang sa minister. Nga kama minister ma Julie interim officer sa senior citizen sa Palau. Lonia gagarin meeting ramame to ni tergamba si mebom rutel girela. Mangaria proposal el GBMS kara adrala mo draft ringi. El wadi ruler mamal mo ngil wase. At least ar mareder Palau. Montenegro senior citizen sangar bulat tabelir bekra to misinim dia bol golas le el altaim en dartum ogdel milyon apelsen do ring sira al dura adra pension plan ito asi silangat el milyon ito ay timra el al sil sangara lu merul milyon bol golas tialo uram la milyon me medela medel de del milyon en tiwan milyon kadma. Jadi dekil mla subdi del wasay. Aso isbara pension plan ratarra. Agi gerera tuobud. Mang sel bom statel mla sel investment tergid lo tial el dado. E sel olina udude da diakal meigeri. Seguida wal dado ka adro ul makdi kul waise. Ma on trira adra pension plan mar senior citizens asi. Seguida awanay lo el al time ling awanay kung spell olbir lulaw loy so mani margeta may ganira ara betumo me kamani mo di kalol awdo dir so mong bongso se sel ngal sel liya olbir lo yang ako litra lo senior citizen sir Palau rogil was sir momakngra ar kamam agim narmula iga rogul mle ontir ing main mor olbir lulaw madeligetra ngarolong Aulum te kamam introducer ngim tutru mateo ara tru matelol mal deleget amli saingri ndik mo nga ul ndi kalora maguling tergi de mam golra deleget tergami rogu e moling tertil was ngidin murul gulung mam legi mo mesra alda do etirgel mrail mel mo senior citizen sa mo dak na ugo siya la etniga nga maguling itra adro olbira kula sum tomes musutriran wodla len dia kamod el gargaringil sa el morni sidang okle mira silsen moment yung grower grandchildren erti o mal saula yang ako tial la man brenga sulil terura mal le wil shorgi de el afternoon yung itrumi maukul warnya tigingi un besois Ay. era mo naging lama di mergol paaw Ay. di merok mongel tar mama lungo obis malu ngal bauter me Ay, see. Ngayon kung ano sa rogo, yesi yakasak ka na afternoon. Langat-langat ang merigid eh. Thank you very much. Sula. Sabi